assembly. You have not obtained any permission. You have not done anything. আপোনালোকে পারমিশন নলকে কেনেকৈ কৰিছা? Move! Move! কিয় কাৰণে আপোনালোকে পারমিশন নলকে নেগাইছে? আকৌ ডিসকাস কিয় কৰা নাই? কাৰ লগত ডিসকাস কৰিছিল আপোনালোকে? ক'ত আমি কৰিব আহিছে? ভালকে কথা পাতিব পৰা নাই আমাৰ লগত। কোনটো পারমিশন দিয়া নাই আপোনালোকক? মুখ্যমন্ত্রী এজন আহিছে, তেওঁলোকক দেখাই পেলাই আমাক এম্বাৰেছ কৰিব নেকি? কাৰোবাৰ নকৰিব, ইলিগেল কাম নকৰিব কিন্তু। কেলি কি কৰে তাকে কয়, এখন নাই কওঁ এই কোনো মুভমেণ্ট নহ'ব। You have not obtained any permission. You have not done anything. আপোনালোকে পারমিশন নলকে কেনেকৈ কৰিছা? Move! Move! কিয় কাৰণে আপোনালোকে পারমিশন নলকে নেগাইছে? আকৌ ডিসকাস কিয় কৰা নাই? কাৰ লগত ডিসকাস কৰিছিল আপোনালোকে? ক'ত আমি কৰিব আহিছে? ভালকে কথা পাতিব পৰা নাই আমাৰ লগত। কোনটো পারমিশন দিয়া নাই আপোনালোকক? মুখ্যমন্ত্রী এজন আহিছে, তেওঁলোকক দেখাই পেলাই আমাক এম্বাৰেছ কৰিব নেকি? Kita hari posnya tunggu cisong penangkok. Ini tunggu cisong penangkok akhirnya lah lo. Non Karbianglong ke Karbianglong cepelo Karbianglong lah di Masau ke Asamis alam si officially pakai Bengponang tu kusi Chief Minister Dr. Hemanto Biswa Sharma lang dinigi pon. Laso alam hi ke lage isi itu makhe pan inglo akhe pan isi kapiri mimi. Athema il dum chini lo. Karbianglong arat mate inglo arat ke 99% inglo akhe tunke Asamis alam ke nije pame dekhe. Kan nije pame dekhe chokali. Toka toka dekhe. Lang dekhe. Sigo. Laso joini si litum 1960 ningkan malom bodi 1960 aningkan malom itu Karbianglong rat thur pakmen hala suta nona sana khaksi Assamese language nang campus lasli nitum ke Assamese language ke nang ni bo joini sal ti song lo laso ka ti song a hiring tangra kana joksi hala sur itum isi ke hedu itu achievement ke tum lo lakel halo itum ki hang bangke roman script Asam Sarkar bangke Assamese alam si ninji nangi otangi pusna pulo sahala sur ke song joini si itum asongja pulo song joini si piliani itum roman script dan itum enlong use polong itum school of wisdom by itum official class polong lasinono bangke laso alam bangke Asam sor chini pame tanok intentionally itu apaan Assamese language lang tunggu na campus tu bangke kio apaan lagi athi banggal halo itum Karbi mate inglo athe itum identity ne pavir dia pa athi itum lo si to khelo pute itu purkimu itum to khelo gedi tapi itum identity itum culture asam dinta itu phan nang pavir de je phan se alang tu kan declare athi chini na tu itum inglo athe itum ke itum Assamese alam ke lagi ni ge pang tanah Karbi itum mate inglo athe itum bangpang dak sakuri long tu dak tibokher Assam regiment phan long le pik dalo hajar pini Karbi itum dak inglo athe dak sakuri long tu ma Ilong dunji kali aket dulong le. Lasi nili tum bangke la halo, la CBG, la Ambani bhal long le ke pek bangke ni tum total chedon ekhe, la penke la 18,000 bikha, la pene APDCL company bhal long le ke pek yi bangke la tum chedon ekhe. Lasi laso fancy pini tum tak ajab. Nili tum pini kese ami. Lu choklo polo te, osumara tum ni ki felda aphayo do pigi pula tum chini. Kecali tum papi hup mu chini. Actually bangke la bangso language don campus bangke halo. Itu man education hinat ke papi pubia fancy lake Assam Sarkar lake ke thuli tu kan dikam lasi la so joini si kini tum dak chili sara thinglo ni tum dak isi peacefully tum isi demonstration so loi tu pakang dolo tum ke Assamese alam theke tum ana kinang nei itu aprang pen la Ingraji alam
Roman script abang si ke dober nang ji po bang si kita song lo number 1 number 2 bangal halo Karbiang lo autonomous council lapeng Assam sarkar lo lanon 18,000 bikas APDCL company fan KPDG angring dolo la tum chisika lo chingkel lo tum sita me piniarnian ta di piniarnian sita me ratum nangni po alam ke Assam sarkar ajuje desa tum thekang la 18,000 bikha along le la APDCL company fan KPDG ke lake itum ingo akhe tum a future dangare deng bodai tera deng last nili tum ta nitu a future ke nitum ta ke chipa chok dunji arat ken tum dadu athe longli ken tum chithel longli ken tum a future nitu ma longli se jorde lo ten nitu a future ki jorde deng lo last nitu a future nang ki jorde kang hu tum lang dum prong nang poma chicha kun ding nang poma la so joni si pini chief minister a thengno ni to la bangso nitum ko post adu la ang thek ken tum chipak lang lo chi so ang thek ken tum chipak lang lo la pen CBG di CBG non la bangso CBG ke so biocom pila compressed biogas dim la bangso CBG bangke plan bangke la dakati ki phas chistik tanglo ambani phas EPG phan dak hajar long le Karbiang long le EPG phas no chistik tanglo latani tum chidon unde la bangso ambani phan la bangso hajar long le pekder lo polo te itum Karbiang long ara turki bang tuji lang awe itum kunal lo kedopo itum sai kunal lo chutiki buke latum polo company phan long le ki pike itum unemployed problem ki solve phan bese tum ningelo di number 1 number 2 bangke border ke charai komi afan bese tum ningelo anda adani ambani Karbiang long ki banji ke Karbiang long a border ki pe jogi phansi banji ma Karbiang long a border ki rai komi phansi ambani tum bangi ma kali latum ke dake bepar behana claim apan si tum banji latum ke dak ali phansi banji lagi itum Karbiang long a border ki rai komi phan latum ke bang kali lagi lapengke itum thekam long jong si company phan ki pipen jong si itum border charai kom un bote bogajan cement factory hadak cement company han pidera pita pini arni itum border ki job banang tum theklong ma border itum ki job banji kali pini bogajan long ke Bihar men ke bang Bihari akhedum sak leng sap di influx banang bat pikhan jang lo lage lasi exactly non tala so ambani phang si pidelo podela ke kiche so tum phan be angtan ki do akiche to phan dake ki bang jiban isa corridor si dake ki itum sakuri long ipole la tum polo he sakuri nang pi polo third grade fourth grade are itum long lesi ki PG itum third grade fourth grade chalo mai tum claim long di third grade fourth grade sakuri tum long itum se long li PG itum se malik itum se chukidar kami claim tum lang di laso nang deng salang tum matha SP bang mat nang ki job ma eng sek dang de nang kang doi ni to nang ki plung ni to nang ki thera song si dolo nasila bang chokche lage ni tum afan lage alang li tum se lage article 19(1)(a) ke la tum ke khapoi de lo lage di India constitution dia article 19(1)(a) la bang khapoi de lo itum ta right do itum freedom of speech do itum me thang ning ke hanga theng itum ki hanga theng itum che pak lang di itum right do sa pini bang ka lang itum mangkin itum phan neng do lak dalol itu lakatan ta neng sek pilap media tu mata media tu mana apa nanta video la patile la media tu right do latum news ke anji ban ke video ke anji ban tu arai do sa media phanan ta latum pene ke entang a video na patile la phung ni theke long la sila ke people lo answer ke last ni tum bang ke la son ki claim bang ke tum ni insam se pin lo ke lo in order pas tami